البتہ CTD دستہ 23 نومبر کشگبتگی بالات مولا بخش نماز جنازہ شہید فدا چوک آوان نگتا نماز جنازہ کی چاہوار دتا دمگے محلوقہ مسجد کے ساسا باہر زرتا زہشانی نندا کا ہواری مردمانی گشگیں کے بالا سے کلو کسارتا پد ننداک بڑھ جابی دومینین کا تربتا ورنئی بالاج بلوچ CTD دستہ مبینہ کوش علاقہ شہید فدا چوک سرابتوی روچا ننداک بڑھ جاہیں بالا سے راستی کوش علاقہ بلوچ یک جہتی کمیٹی اجارہ پد تربت شاہرہ ہواری دگاں دمگاں سر جمع در بند ہڑتالے زہر شانی کنوکاں بالا چے کوش نام گرفتہ ملزمانانی دزگیری آوار ششنکاتی لوٹا نسرا عمل درآمد کنگے لوٹ کو تک اسلام آباد ہائی کورٹ بلوچ نودر برانی بازیابی ایک کمشنر سفارشات سرا عمل درآمد کیس پوچھتا رگتا اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن اختر کیانی گشگی کے آگاہ دی میں تاریخ کا بے گواہی مردم بازیاب نبوتا گڑادارو کے مزن وزیر اور تحقیق کارانی وزیر خلاف مقدمہ درج کرنے فرماندی اقبیل کیس گوشدار کے نیامہ بے گواہی نودر برانی کہل ادارو کی تحقیق کارانی وزیر سرفراز بگٹی اور ادارو کی انسانی حقانی گنجائی وزیر حامد گسا پیش بتگا مستونگے دما کے گاہ پاس زیارتیانی گاڑی کوئٹہ تفتان مزندگی سرا ویلے آماچ ویلا یک مردمی بیران دیگا مردمانی ٹپی بوہگے حالے لائش ہسپتالہ سرکنک بتگا کلات دمک نگاو چیری آپریشن نیامہ دو شکی مردم جنک بتا ISPR ردا کلات دمک نگاو کوہی دمگا آپریشن نیامہ ترندی تیرگواری بتگ چریش سبا دو شکی مردم دزگی مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف گشتک کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیشہ کہ نواز شریف اسلام آباد حامد گسا پیش بو گئے امت انصاف واسطہ لاہور حامد گسا پیش بو گیا پنجابہ منی دورہ شوگر ملزا سبسڈی دیگ نبتک من سال 2014 اور 5 سندہ گیش نہاد ایک کو تک منی سرا ہما وحدہ پریشر باز کنک بتا بلے ماں دہکان کار تاوان ناچا رکھیں تگاں کراچی اور ڈنگانی تیر گواری یک ورنہی کشک بتا اور دو ٹپی کورنگی ناگن چورنگی اور ناٹ نازم آبادہ لگت پل نیامہ یک ورنہی بیران اور دو ٹپی زمان ٹاؤن دمک کورنگی چینیوٹ اسپتال نزدیکا کے ساتھ شپے 7 بجا تیر گواری ٹپی بتگی مردم جنا ہسپتالہ بیران بتا بنو ناشناسی مردمانی تیر گواری پولیو مہم نیامہ ڈیوٹی دیو کی پولیس کارندہ بیران پولیس ردا موٹر سائیکل سواری ملزمانانی تیر گواری اشرف خان نامی پولیس کارندہ بیران بتک امنڈان روڈا پولیو ڈیوٹی اروگا بتا کراچی ازمستان اتکک کراچی شپانی موسم سارتا کراچی کم از کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرنے بتک کراچی شہر روچا موسم خشکی اور شپا سارتی دوشی درست آچا گیر سارتی بتا پنجگورہ ورنہی بالا چے حراستی کوش CTD دستہ دیگا سہ مردمانی ماورہ آمد گس کوش علاقہ زہر شانی رواں کی کشک بتا رواں کا چوکو زال بول ہم مسئلے کے ساسا باہر زرتا زہر شانی کنوکاں لوٹ کو تک کے بالا CTD گورا بتا بلے پدا جالی مقابلہ نام کو شگوتا آئیے FIR ہم درج کنک ہوگا نہیں BNP ادارو کی صدر ایڈوکیٹ ساجد ترین گشگین کہ BNP کے چنکاری پیڑا ہچ وڑان یل ندا BNP بلوچانی راجی گلی اگست کی بعض سالہ بلوچانی واسطہ توار چسکن گئیں BNP آیو کی گچن کاریا پد بہر زوری بلوچ و بلوچستان جڑہانی واسطہ توار برز کا BNP آیو کی گچن کاریا جوانی وڑا بہر زوری
کوئٹہ 60 کی زور گیش بوگگو گیسے تنگی سبا محلوق تکان سرا بلے دومی نیمگا کوئٹہ جہمندہ یک انچی چولی جوڑ کو تک یا کار مرس کت کی آئل و بیٹری سرا روک بھی اور کوئٹہ وڑی 60 دم کی محلوق کے واسطہ جوانی سوگاتے مستوگت روندی 60 کی سب گیس پریشر کمی لوڈ شیڈنگ تنگ گتکی کی مردم سوچگی دار کار مرس کنگا لاچارا محلو کے گشگی کے 60 کی رکھا کے واسطہ میں سوچگی دار کار مرس کن گئی گیسے جن نیز گیسے لوڈ شیڈنگ ہمارا گیش تک آنسر کتا صحبت پورا 60 کی زور گیش بوگگو محلو کا گرمی گدو کوٹے کار مرس گیش کو تک ترندی 60 کے سبا گیشتری دمگا مج و تامورا ترندی 60 کے سبا محلوق تک آنسری گیش بتک دومی نیمگا محلوق آسرو کنک دستاری تاپگا لاچارا پسنی ببر شور ہائی اسکولا ہوار آدھگا اسکول ہورانی آپا بڑھ بتگا ہزارہ نودر برے وانگو زانگ نظام مسرمن درستی نودر بر آپا نکرشگ راہ چارا حالا نردا پسنی انوگی ہوران سبا ببر شور اسکولا ہوار مستانی ریگ بازار او اے دگا اسکول ہورانی آپا بڑھ بتگا شہدات کوٹے گیشتری دگ پروشت پروشاں دگانی جوڑ کنگے واسطہ کروڑاں کلدار ای کنگ بتا بلے زر ور اچر کنگ بتگا دگانی جوڑ کنگے کار نیت کگا کاغدانی تہا دگانی جوڑ کنگے کار سر جاں بلے دگانی حال محلو کے دیمے ہیں دادو ہار آسر مندی کوچ کی دمگانی محلو کے لوگانی جوڑ کنگے سروے سر جنبت تک بلے انگتا محلو کا 4000 زباری آرہ 2 سال گستک بلے آسر مندی مردم انگتا بیلو گوڈن سرا کپتگا محلو کے گشگین کے مارا لوگانی جوڑ کنگو دیا گے وعدہ کنگ بتا بلے انگتا محلو جوڑ کنگ نبتگا جماعت اسلامی کراچی امیر حافظ ظہیم الرحمانی گشگی کے الیکٹرکا لائسنس مرسید کے الیکٹرکا آبید کول بندہ گیس دیگ بھی وحدی ارزانی لین موجودہ گوڑا کے الیکٹرک گرانی لین نہاد جوڑ مکان امریکہ و اسرائیل ایجنڈا یکی گریٹر اسرائیل جوڑ کنگے واسطہ امریکہ و اسرائیل پروپیگنڈا کنگے